Riakalane tengah halaman inggih aradu para pamiarsa sinareng sami nimangkin carita yang ditiang rikalaning tengahing laderi kadimangkin carita yang sang kali hamakolam ingyan kadilingih ide yang sedana taler lingih ide yang ide bot resri nemangkin carita yang mokolom iri kering pekoloman yang sedana kadang nari kalaning punika dados nada sare kadi lingih ide yang sedana ketangiang punika mangdene sida punika metangi rikala punika boyo just wenten sios sani nangiang kadilinggih ide yang sedana sugera kadilinggih ide yang siwa kajak ngungsi ingyan kadi pikayonan ide yang siwa boyo kewenten sios mangda para sida yang sedana para sida gumanti pacang ika iring mereka ring tengah ngalasis ane dahating singgit yang siwa harare sama iri kala punika aturang didiang kadilinggih ide yang siwa ngruntuhang sabuh pawecana suwada pesan henyan ia dewa daging runtuh wacanan lingih ide yang siwa rikalaning punika utuh jening-jening yang sedana yen dadi pengiting yen manira suwun-suwun yen idewa melaksana buka kene yen dewa lulut asih sareng
udah dados idewo kadi mangken melaksana sane kaon yen kayunang aji dong dadi dewa lulut asih sareng semedon yen dewa yen ngelantur haris idewa melaksana kadya sapuniki sapunapi dados yen jeneng dah kating iwang parilaksanani dewane yen kepikayun panaji kedo yen dewa inggih aradu para pamiarsa sinareng sami nimangken lanturang titiang daging wira caritane risampune kadya sapunika del wacanani Hyang Siwa nimangken kecawis antuk linggih ide yang sedana saha dah ating ban-ban alus tiang ada nasiada wiyati inggih pidaging nawegang titiang aji manut kadi runtuh wacanan aji kadya sapunika sane wau saking mawon titiang ten sida antuk titiang ngomarginen sakeluwir ditah linggih aji pasah sarang iapun harian nenten sida titiang aji napi malih kadi pengandikan aji mangna titiang mau pasahan sareng arin titiang duaning titiang kelangkung kapitresnan ring arin titiang nika demawi nanten sida titiang mau pasahan aji inggih aji yen ning titiang pangkin mau pasahan sareng arin titiang duaning titiang kelangkung kapitresnan diastun yen titiang wit winai ineke puniki pun
ngemasin di tiang padam di tiang misadio aji. Jagi marga titiang di mangapasa sarang ari Misadio di tiang padam yen sampun di tiang ninihin kapitresnan di tiang yen di tiang raris mau pasahan sareng aden di tiang punapi dados di tiang aji. sapuni aku hatur ida kukuh pisan Ingyan kadiasa punika atur linggih ide yang sedana mantu kiring linggih ide yang siwa dahating kukuh nenten sida punika kepasahang ring arin idene.